Assalamualaikum dostlar. Bugün men sендермен bu adım Danik. Ең біріншіден biz ультиматум ойнайтын боламыз. Басын ішке басып қойын. Ультиматум ойнайтын боламыз. Ең біріншіден biz dig алатын боламыз достар. Біздің қарсыласымызды қарайық кім екен. 0-2 деген. Yani ең бірінші раундта осы 0-2 деген атып кетті. Келесі кім ұтатынын білмеймін. Yani o santını yaptım dostlar. Dostlar benim basım ana istedim. Ana istemesi barınca katlar söylüyor katırsam. Yani dostlar o sırada ızdırava atmamız. Eğim dursa bir konfronta ızdırava bir konfronta yönetiyorum. Dursanız. Yani dostlar көп жазым etmеңіздер. Hakkında
Dostlar şimdi içinizde batma. Kul yardım etmeniz de. Kul yardım etmeniz. Bu sorun olur. Neyse kalın dostlar. Sizlerin bağından sağ olun.